nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza mwese muduteze yombi aho muherereye mu bice bitandukanye kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Ni amakuru tugiye kugarukaho byinshi, tugiye kwibandaho impaka za ngo turwane ndetse n'imirwano yakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kwibaza byinshi ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda, ishyirwa mu bikorwa ryabyo ndetse n'imyanzuro mishya ku barwanyi ba AFC M23. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho mu minota itarambiranye tugiye kubana hano kuri Region Info. Kuri mikoro ndabibutsa ko ndi Bosco, iyi ni Region Info nk'ibisanzwe, aho tubana mu makuru umunsi ku wundi, kubivugwa, kubigarukwaho, ku bigenda biba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'uko amakuru ari menshi cyane twagabanyije muri izo ngingo, ariko mu by'ukuri tugufitiye amakuru menshi guhera ku byakomeje kugenda biba ku munsi w'ejo ku murongo w'imbere ku rugamba ndetse naho ibintu bigeze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo yatangaje ibintu byinshi ndetse yongera kugaragaza icyubahiro n'igitinyiro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Murabizi bimaze kuba isanzwe tuba tubafitiye n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye, tuba tutagiye tuvuga mu funyamfunya cyangwa se mu mpine, ariko ibyo byose tugenda tubigarukaho. Reka mbere na mbere mbanze ngire bamwe n'isuriza badukurikirana umunsi ku wundi, by'umwihariko twihanganisha bari mu gihugu cy'u Burundi bagizweho ingaruka zikomeye ku bisasu byaturitse mu birindiro cyangwa se kuri kampu ya base yari irimo ububiko bw'ibikoresho, yari bubitsemo ibikoresho by'ingabo z'u Burundi FDNB, byaje guturikwa biturutse ku mpanuka bigahitana bamwe mu bagize mu by'ukuri sosiyete y'u Burundi cyangwa se muri batuye hafi yaho muri ibyo bice mu Burundi, nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Twihanganisha imiryango yabo. Hanyuma rero mu by'ukuri ndasuza rero n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, ubwo turabifuza no gukomera ndetse no kwihangana. Turasuza abadukurikiranye bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, mwese tubaye ikaze hano. Ni amakuru rero menshi nakubwiye tugufite nk'uko nagiye mbigarukaho mu gutangira, ariko ntabwo biza kutubuza yuko yose tuza kugenda tuyagarukaho. Tugiye guhera rero muri teritwari ya Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo, niba ubyumva neza rwose cyangwa se wari usanzwe uzi utu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo ni intambara idasanzwe n'ubundi nk'ibisanzwe ikomeje kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, igaragaramo inyeshyamba, igaragaramo AFC M23 ndetse Wazalendo n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'abawazalendo. Ni imirwano rero yamaze kuvugwa muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho bita Chambombo hamwe n'imidugudu itandukanye. Chambombo hamwe n'imidugudu ya Bikari, aho bita ku Depoti, aho bita Nyarugasha ndetse na Kusisa. Ni imidugudu iherereye muri Ziraro, muri grupuma ya Ziraro, yari isanzwe igenzurwa na Wazalendo. Amakuru atugeraho aturuka ngaha muri centre ya Chambombo ndetse n'imidugudu tuvuze haraguru yo muri grupumante ya Ziraro yari isanzwe igenzurwa na Wazalendo. Amakuru nuko ku munsi w'ejo masaha nimugoroba, byari ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane 2026, ibice byavuzwemo imirwano ikomeye cyane nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru ashobora kugenda bigaragaza. Iyo mirwano rero yasize abarwanyi bo mu mutwe wa 23 basubijwe inyuma mu bitero bikomeye cyane bibangamira abarwanyi bazandu bari bagabye muri ibi bice. Mu by'ukuri nk'uko bivugwa, ingaruka z'imirwano yabayeho aha muri iyi centre ya Chambombo bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane mu bice birimo Shanje ndetse naho bita Bishaka, nk'uko amakuru komeza kugenda tugeraho arushaho kugenda bitangaza umunota ku munota. Imirwano rero yakomeje mu bice bigiye bitandukanye, tukiri muri Kivu y'Amajyepfo. Pole na Ruzizi biravuga ko ku munsi w'ejo mu masaha y'imugoroba abarwanya FC M23 bahagejeje
ibikoresho ndetse n'abasirikare hafi aho ngaho rwose. Bivuga ko hari harimo mu by'ukuri amajipe agera kuri 5 ndetse n'izindi modoka ziremereye kandi nini zari zipakiwemo ibikoresho. Imirwano rero ku munsi w'ejo avuga ko yanacakiranyije abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kaziba, aho bita Mwimanyi ndetse n'aho bita Runegenege, Kaziba, Mwimanyi ndetse na Runegenege, tutibagiye n'aho bita Mugungwa. Utu duce ngo ku munsi w'ejo tariki 2 Mata 2026 twumvikanyemo imirwano. ni uduce tureba muri Rumbishi. Bivuga ko Rumbishi iri mu maboko ya FCM 23. ubwo utwo duce tuyegere twabayemo imirwano ikomeye cyane. Imirwano yatumye abaturage bava Ishanje bajya mu misozi ya Byonde ireba muri Numbi, barimo guhunga banamira amagara yabo, nk'uko amakuru aturuka ahangaha muri ibi bice agenda bitangaza cyangwa se arushaho kugenda agaragaza ukuri kw'ibirimo kugenda biba. ubwo aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi makuru akomeje kurushaho kugenda amenyekana mu bice bimwe na bimwe bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi ntabwo byoroshye, bikomeje kurushaho kugenda bikara. rero umwanya uwo ari wo wose situation iragenda ihinduka. ni amakuru avuga yuko abarwanyi ba AFC 23 bakomeje gusubira mu bice bari barasohotsemo cyangwa se bari baravuyemo. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo rero bikaba byagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru, muri tumwe mu duce izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zari zimaze iminsi zisohotsemo, zaje gusubiramo muri teritwari rero ya Rubero, nk'uko amakuru y'ibitangazwa agenda arushaho kugenda bigaragaza. ubu ngubu rero utwo duce tugiye dutandukanye twaje kuba dusubiramo inyeshyamba za FCM 23, nubwo bamwe mu badashyigikiye umutwe bavuga ko ibyo ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe i Washington DC. Ntabwo byabujije abarwanyi ba FCM 23 kubirengaho hanyuma binjira muri ibyo bice. Ni mu gihe umwe mu bagize uyu mutwe yaraherutse gutangaza ko ibyavuzwe ko bavuye aho muri teritwari ya Rubero bitari ukuri, ahubwo kwari ukuva kw'abarwanyi b'uyu mutwe mu bice bimwe bajya mu bindi ndetse n'ahandi hongerwa imbaraga. Icyakoza birimo biragenda biteza ikibazo gikomeye cyane, kubera ko bamwe mu barwanyi bakomeje kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye ndetse banabisubiramo, biratuma bahangana n'amakipe arimo Wazalendo. Nyuma y'inkongi y'umuriro mu ijoro ryakeye, biravuga ko indi nkongi y'umuriro yasenye amazu abita Munigi mu majyaruguru ya Goma. no kuva ku itariki ya 1 Mata 2026 mu mujyi wa Goma hadutse inkongi y'umuriro idasobanutse. Nanone kandi nyuma y'iryo joro ryakeye hari indi nkongi y'umuriro yaje kumvikana bita Munigi mu majyaruguru ya Goma. Ni Munigi ni nyuma y'uko supermarket ya Roxy mbere y'ibiro by'ubuyobozi yafashwe n'inkongi y'umuriro itaramenyekana aho yaturutse, ndetse ngo byaje kubaho ikibazo gikomeye cyane hanga kuri iyi supermarket ya Roxy, kuko haje kubaho icyuho cyo kuba abazimya baratinze kuhagera. Bitera impungenge rero ku batuye ibi bice, bavuga ko inkongi y'umuriro ishobora gukwirakwira hirya no hino ikaba yakwangiza byinshi aho ngaho. Rero ni ku bigenda bitangazwa cyangwa se bivugwa mu mujyi wa Goma, mujyi uri kuyoborwa cyangwa se umaze igihe ugenzurwa n'abarwanyi ba AFC 23, nk'uko amakuru arusha kugenda abitugaragariza cyangwa se mu by'ukuri abitwereka. Hari amakuru rero mbona ari kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru birimo RFA. Ndagira ngo dusuzume iby'ayo makuru.
Biravugwa ko hari bamwe mu bakomeje gutaha mu gihe hasabwe ko umutwe wa FDLR usenwa, byaba byiza bakaba bataha ku bushake. Ubu biravuga ko abagera kuri 200 bagaragaye mu iyubahirizwa ry'icyo gikorwa, intambwe nziza ishimishije mu gukurikiza ndetse no kubahiriza amasezerano ya Washington, nk'uko bigaragazwa, dore ko bivugwa ko hashobora kubaho ikibazo gikomeye cyane mu gihe uyu mutwe waba udasenwe, byagira ingaruka zikomeye cyane. Ni amakuru yaje kujya ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 2 Mata 2026 ku isaha y'isa 9:14 nibwo aya makuru yamenyekanye, avuga ko bamwe mu bari abarwanyi ba FDLR mu by'ukuri baje kwishyira mu ibarata mu Rwanda, ngo itsinda ry'abantu 114 bafitanye isano n'umutwe w'inyashyamba wa FDLR nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi bongeye kwinjizwa muri sosiyete sivile nyuma y'amezi menshi mu gihugu cyo gusubiza mu buzima busanzwe. Abavuye mu mitwe y'inyeshyamba muri bo harimo abarwanyi ndetse n'abasivili bafatanyije n'iyi mitwe, bakaba barabanje gucishwa muri iki gikorero kugira ngo bahabwe amabwiriza ndetse bamenyerezwe kuba muri sosiyete nyarwanda ndetse n'uko ibintu byifashe, nk'uko aya makuru cyangwa se inyandiko y'ibitangazamakuru bigaruka kuri aya makuru agenda abigaragaza kugeza kuri ubu ngubu. Ni imirwano rero ikomeje kugenda irushaho kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bimwe na bimwe. Imirwano irimo iraba mu gihe mu by'ukuri Amerika yari yasabye ko imirwano hagati y'impande zombi yahagarara mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yasinwe hagati y'impande zigera kuri 3, ni ukuvuga iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, bakaba barasabye ko ibyo ngibyo byagerageza bikubahirizwa nta gihindutse. Amakuru yandi ari kutugeraho, amakuru akomeye cyane avuga bimwe mu byaje kuba n'ahandi. Ahangaha ni mu Minembwe, biravuga ko hagaragaye amakuru akomeye cyane y'iraswa ry'ikibuga cy'indege, ndetse hakaba bamwe mu bakirindaga basize ubuzima. Ibitero byaje gukorwa rero bikorwa na drone nk'uko bivugwa. Izi drone rero zikaba zageze hano kuri iki kibuga, hanyuma ziraharasa zirahangiza, nk'uko amakuru yarushijeho kugenda aturuka muri ibyo bice yaje kugenda bigaragaza. Ibikorwa nk'ibi ngibi ngo bigaragaza kurenga ku gahenge kashyizweho ko guhagarika imirwano, ndetse bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane zirimo no gutuma umwuka mubi wongera gututumba. Ibi byagarutsweho mu isesengura ryashyizwe ahagaragara tariki 31 Werurwe n'umushakashatsi Mvemva Fezo Desorere, rigaragaza ko atari ubwa mbere Amerika ifata ibihano ku rwego rwose rw'ingabo z'igihugu kimwe, harimo n'abajenerali bakomeye barimo n'umugaba mukuru wazo. Tariki 2 Werurwe 2026 Minisiteri y'Imari ya Amerika US Treasury yafata ibihano ingabo z'u Rwanda zose ndetse n'abajenerali 4, igaragaza impungenge z'uruhare u Rwanda rushinjwa kugira mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye ruhakana kenshi mu birego. Umubano watangiye kuzamba kuva 2024 nk'uko iri sesengura ribivuga. Umubano hagati ya Washington na Kigali watangiye kuzamo agatotsi kuva muri Gicurasi 2024 nyuma y'ibitero byagabwe ku nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Icyo gihe Amerika yamaganye yivuye inyuma ibyo bitero, ivuga ko byakozwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23, mu gihe ibindi bihugu by'i Burayi byo byagaragaje kwitonda mu magambo. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, Amerika yakomeje gukaza ingamba, ifatira ibihano General James Kabarebe wigeze kuba mu gisirikare, ubu uri mu bajyanama b'umutekano b'umukuru w'igihugu, ndetse na Lawrence Kanyuka uvugira M23 hamwe n'ibigo bifitanye isano nabo. Tariki 6 Werurwe 2026 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nayo yongeyeho ibindi bihano birimo kubuza viza bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ibashinja guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe mu Kuboza 2025 hagati ya Kigali na Kinshasa ku bufasha bwa Amerika.
intandaro iri no ku mabuye y'agaciro. Iri sesengura rinagaragaza ko ibi bihano bifitanye isano n'irushanwa rikomeye ku rwego mpuzamahanga ryo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi nka cobalt, coltan, lithium akenewe cyane mu ikoranabuhanga rigezweho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite ububiko bunini bw'ayo mabuye, bityo umutekano muke uri mu burasirazuba bwacyo ukaba ubangamira inyungu z'ibihugu bikomeye birimo na Amerika ishaka kurinda amasoko yayo no kugabanya kwishingikiriza ku bindi bihugu mu kubona ayo mabuye. Igisirikare cy'u Rwanda mu gihirahiro cya diplomasi rero, ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda ngo biragira ingaruka zikomeye ku isura y'iki gihugu ku rwego mpuzamahanga, kuko gisanzwe kizwi nk'umufatanyabikorwa wizewe mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi, cyane cyane mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye Loni no mu bindi bikorwa byo gufasha ibihugu nk'ibya Mozambique. Gufatira ibihano urwego rwose rw'ingabo z'igihugu ni ikintu gikorwa gake cyane, bigatuma u Rwanda rujya mu murongo umwe n'ibihugu byigeze gufatirwa ibyemezo nk'ibi, ibintu bishobora kugabanya icyizere cyarugirirwagaho mu ruhando mpuzamahanga. Hari kandi impungenge ku ngaruka ibihano bishobora kugira ku ruhare rw'u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bukenera ubufatanye n'inkunga mpuzamahanga, ingaruka ku bukungu n'imari. Abasesenguzi bagaragaza ko ibi bihano bishobora no kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, cyane cyane ku bigo bifitanye isano n'ingabo cyangwa ubuyobozi bw'igihugu bishobora kubura uburyo bwo kugera ku masoko mpuzamahanga n'inkunga z'amahanga. U Rwanda rusanzwe rushingiye ku nkunga n'imishinga mpuzamahanga mu guteza imbere ubukungu bwarwo, bityo ibihano bishobora kongera igitutu ku bukungu, cyane cyane Amerika ifite ijambo rikomeye mu bigo mpuzamahanga by'imari nk'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na banki y'isi. Icyerekezo cy'akarere kiracyari urujijo. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihano bifatwa nk'intsinzi ya diplomasi kuko bishimangira ibyo imaze igihe ivuga, ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa uko ibintu bizagenda mu gihe kiri imbere ntibirasobanuka neza. U Rwanda rushobora guhitamo guhindura ingamba zarwo cyangwa rugakomeza inzira yarwo, nubwo byaba bifite ingaruka ku bukungu no ku mubano warwo n'ibihugu bikomeye. Mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kujya mu bihugu by'amahanga ari gushakira iki gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano nk'uko abigaragaza. Kuri ubu uyu mukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagize uruzinduko muri Qatar, aho yaganiriye n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Emile. Bagarutse cyane cyane ku mutekano wa Qatar. Uyu munsi murabizi ko Qatar iri mu bihugu byaje kuraswaho na Iran kubera kugira imitungo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko yifatanyije nabo ndetse itanga no kwihangana, ni mu gihe Qatar n'ubundi isanzwe ifitanye imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabereye mu nama rero yabereye mu murwa mukuru wa Qatar, aho abayobozi bombi baganiriye ku bibazo bitandukanye bireba umutekano n'imibanire mpuzamahanga. Nk'uko byatangajwe bw'itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inzego za Qatar, ibiganiro byibanze ku isesengura ry'ibiri kubera mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga muri rusange. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaze ku ruhande rwa Qatar, cyane cyane mu rwego rwo kwamagana icyo yise ibikorwa by'ubugezi bwa nabi bikomeje gukorwa na Iran. Ibihugu byo mu karere byo muri aka karere yashimangiye ko igihugu cye gishyigikiye ingamba zose Qatar iri gufata mu rwego rwo kurinda ubwigenge bwayo, umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage ba Qatar. Ku ruhande rwe, Emir wa Qatar yashimye cyane ubu bufatanye n'inkunga yagaragarijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko ari ikimenyetso cyiza cy'imibanire ikomeje gukura hagati y'ibihugu byombi. Yanagarutse ku kamaro ko gukomeza ubufatanye mu nzego zitandukanye harimo ubukungu ndetse n'ishoramari. Aba bayobozi bombi bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza gushyigikira amahoro n'umutekano haba mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no ku rwego mpuzamahanga. Banagarutse ku buryo bwo kurushaho guteza imbere umubano w'ibihugu byabo, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, ishoramari n'ubufatanye mu iterambere. Iyi nama yabaye kandi yitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo ku rwego ku rundi ruhande rwa Qatar, barimo umuyobozi wa Diwa w'umwami Abdullah bin Muhammad Al Khalif ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije Muhammad bin Abdulaziz Al Khalif
Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri iyi nama harimo uhagarariye perezida ku giti cye Mambo Sita, umujyanama wihariye Jean Claude Kabongo hamwe n'abandi bayobozi bakuru mu nzego za leta nk'uko aya makuru yaje kutugeraho abigaragaza. Mu bindi rero bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa turushaho kugenda tubigarukaho mu bijyanye n'imibanire n'ubundi ari naho tukiri, umwongereza Yusuf Ezangi waketsweho kugira uruhare mu bikorwa byo gushaka guhirika umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yahamwe n'iki cyaha ahita akatirwa igihano cy'urupfu kubera uruhare yagize mu mugambi wo guhirika ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba yoherejwe mu Bwongereza kugira ngo arangirizeyo iki gihano cye yakatiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibyo byabaga, Ezangi yari afite imyaka 53, akaba ari umunyekongo ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko wahawe ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Akaba yaranakoranaga n'itsinda rya Christian Malanga. Itsinda ryagerageje guhirika ubutegetsi tariki 19 Gicurasi 2024, kwa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 nibwo yagejejwe mu Bwongereza, aho azarangiriza igihano cye cy'igifungo cya burundu nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Repubulika binyuze kuri Gisakadi Kusema. Uyu mugambi wo kumwohereza mu Bwongereza ushingiye ku bufatanye mu by'ubutabera hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ubwongereza. Ezangi yarafashwe agacirwa urubanza mu ruhame, haba mu rukiko rwa mbere no mu bujurire, maze ahamwa n'ibyaha bikomeye birimo iterabwoba n'ibikorwa by'urugomo bifashisha intwaro, bituma akatirwa igihano cy'urupfu. Nyuma perezida wa Repubulika yaramubabariye igihano cye gihindurwa igifungo cya burundu. Yakuwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro ajyanwa mu Bwongereza mu rwego rwo kurangiza igihano cye. Iyi gahunda yabaye hari abahagarariye ambasade y'Ubwongereza i Kinshasa, abayobozi b'ibiro bya perezida wa Repubulika, abayobozi ba gereza ya Ndoro n'abashinzwe ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahari. Nyuma yo kurangiza ibisabwa mu bijyanye n'abinjira n'abasohoka mu gihugu, Ezangi yashyikirijwe inzego z'umutekano z'Ubwongereza zamuherekeje zimujyana aho azafungirwa. Ibiro bya perezida byavuze ko iki cyemezo ari ikigega cya perezida wa Repubulika kidafite aho gihuriye no kudahana ibyaha, ahubwo kikaba kiri mu murongo w'ubufatanye bwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubwongereza no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Mu rubanza, Ezangi yavuze ko yamenyanye na Christian Malanga i Londres mu 2016, nyuma baza kongera guhura muri Eswatini mu 2019 no muri Angola mbere yo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro za 2024. Yavuze ko yakurikiye Malanga gusa atazi neza umugambi, ariko ko Malanga yari yategetse ko bafata Vital Kamerhe kugira ngo abe ari ku ngoro y'igihugu mu gihe cyo gutangaza ko bafashe ubutegetsi. Koherezwa kwa Ezangi mu Bwongereza bije bikurikira abandi banyamahanga bagize uruhare muri uwo mugambi nabo bamaze gusubizwa mu bihugu byabo. Mbere ye Abanyamerika 3 bari barakatiwe kubera uwo mugambi, bababarirwa na perezida Tshisekedi, boherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nabo bari kurangiriza ibihano byabo bya burundu. Muri abo harimo Marcel Malanga Malu, umuhungu wa Christian Malanga wavuzwe nk'umwe mu bayoboye uwo mugambi. Hari kandi na Jean-Jacques Wondo wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko akaba afite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Kugeza ubu hasigaye Umunyakanada ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukiri mu maboko y'ubutabera hamwe n'abandi bafunzwe b'Abanyekongo.